ko kore ke u whamamaru atu I he talamaru e whanua, Lotu mai ako. Ia ko whaapa ki he kilu a, mo e tae mahaku rea. A pehe ki e kakai tupu a o e whanuani te whito ki he matakari nana wala, manapuri, o kua nau tolu a Kenipela ni ka atamo a ke whahoko atu a e POLOKALAMA ko ngā ua o e OKOOKO alo au hono ko ngā ua I he talanoa ki he Toetu'u mai. Ki ngahi whakaukau o e Toetu'u mai I he lau a e sainisi pea mo e Lotu. Na matalanoa ko e ku whaafe ki he pungpungini ko Luseane o ne tataki a e POLOKALAMA Luseane Tuita-Nakao Lafitani pea o ko toki tāna kia tupe mo whaangai whehui ki he whamatala mo talanoa tēne whai aina makamata I he wike kōsi. Whamamawha talanoa koe ni ki he whakaukau o e DNA na mao si hauai mo na whawhiana ke toto ma hao ki he whakaukau e upload o e mind upload sainisi kono whengai ke o haka e atamai ki he computer. Kai tō atu e Luseane whai ki pamo whakaukau e taha mato e tānaki mai o ikeni ki whaosia ki a konga koe ni, konga ua koe Cryonics, ai a ko hono whatolonga o e sino. Pe te whai ha tānaki atu ke anga e whakaukau o e Toetu'u mai mono whawhoke mai e sino e tangata. Kai te utua e whaloloa, te utuku ke Luseane kene Hoko atu MALO. MALO Luseane. E uwhanga atu he ngai whakatapu ko si a whaki mai, pompongini. Ka tā ke whahatau to e sia mo vakai ki he talanoa ko e DNA, ko ngā urakia, mind upload, ko ngā waia, pēr mo e Cryonics, ko ngā e kohono tolu. Ai koe na e whae ki I lawe ki ai he wiki ko osi. Kai ke he koe tau, maha koe tau e ta pepe koe iei ha whangi tāna ki atu ki he DNA e siwa. He ngā hi tala no koe ko osi lava o whai atu wiki ko osi. Koe mea koe ni koe mea maho inga I ngā koe tau sio ki ai whakamāman lahe taimini. He ko whakamāman lahe hono toka ngai moi, whakatoka ngai mea koe koe DNA. Ko lahe kakai I māmani pe e tau tō community tō ngā, ko tau o whai o tau sili DNA. Ko inga ke whai haki I whakasiosio ki o tau ngahi people in ai o tau kakai koe ki mua I a tau mua e tau whangakui whangakui koe MALO o pito siho pe koe tā noa maho inga pe a maha lie eni e kulahe kakai ko nau whitaulaki mo nau ngahi family for order ki nau iloi nau kainga mo ki nau tō Pia kakai o kunau o si mea e pina tō pe te nau iloi ko mea kou asa ke tiene ko pina o si iloi pe whai te kumi ki ai ngai family. Ko tau sio koe ko tau hatui o si mahino pe o nau ngahi tiene o nau tō he ku tāna kia I tōnga paku mahino ai o tau hatui mo ho eiki. Ka ku tau sio tuke ka tau tōna. O ku tukalahi tau tōru hake ko tau tōna I aha tau konga ki muli. O tau mahino I pe koe aha tau konga ki muli ka koe ki tau mahino I pe koe hae. Ai whakai ki o tau konga koe ki muli. Hau lewa I DNA o te whakamaa opo mai ngāhi tala noa ke ngāhi whetu koe na e hau mea e tau whangakui ki mua. A tau tōko ke aha tau konga ki muli. Pau ke he tau tōri au. Nā ke tau ule tau tō ke aha tau konga ki ngāhi whanua. Muli, especially ngai whanua Europe, ko asmai he DNA. Ai au, koe mea koe ni ke tau whakawhiawhia pe. Ange pe koe mātu ahe nau whakawhiawhia aseto nau kāinga. Nau whiawhia au pito batsi, koe kāinga ana. Peko nau mata ofa kio nau kāinga, whikau ke nau omi. Pia nau ai ke nau maheni mo tōnga family, koe mea penu hoko he. Asmai koe DNA. Neonga pe kia hangahi me ai o whakahovale o asma he DNA. Ka kopa te tau sopi tau tore ko introduce mai pio tau ngahi family for all. O e whahafu o hovale pe ko hawata mamahi ko introduce mai pe family
fo'o. O putola he taimine ngai family u hoko e. Ai mau ko uhinga ko I longa mai mo I loi mai. Ho nau DNA totonu. Pe mahalo ki ai pe ai uhinga ke ka ko awia. Te uwhiawhia pe awia ka mao maha. Ha taha te family. Ka nake ki te ilo te kainga moi. Ka ku ilo I fo'o mai ko kainga. Ko taimia ke celebrate mo. Ka whiawhia mo introduce mai ki a kita mo toki family. Ko kawa pe ke whakalahia te ai ngahi family. Hange ko taimini. Ko tau seo te rongi DNA. O ko lahi e tau seko ku tau kāinga mo ka kai kehe. Me whanua kehe mamani. Ai e te pehelewa. Si ta koe me e koe nau sa ia iau he whanonga hiwa whakaha moa. Ta koe ki ai hoko ngā ha moa o koene ke kiu ilo e au ki mua pe koe ko ngā fisi. O whapehe whiko tala no koe ai kau psychiatrist me kau psychologist. Ka kai o mala e koe ia. O kia me eia o ka pau kia ha me o te whitauraki moi pe taulele mai ka kita pe koe musika, pe koe tuu maha taha, pe koe ha. Taimni iha koe ngā koe toto. Ai o whai tāno koe ki mua Professor Lafitani moi ka wako ki mua. Koe toto o ia, hange koe tāno a mātua o tangi e toto. Pe neongo kusi asi maha toko tahai pe ko asi maha whanua ia ba. No fo begi tā mana koe sio ke mea whanua ko ia. Aia mahalo koe tangi mea tu DNA me whanua ko ia. Pe ko whalan se, pe ko pilitania. Newa na kei ki te ilo ki te ilo koe mea ko ia. Koe te ilo koe ngai mea koe ki o to DNA. Te understand pe te mahi no lewa. Ai taimi ihe uhinga mea o te saia ha mea pe ko. O te manako ai ha mea. Ko hinga pe koe toto. Mea maho inga tā noa I tō ngā ki he toto. Mea maho inga lahi. Kai kia he koe... Mahalo koe tā noa koe ke DNA. Uteha mea e sio ke add mai ki tā noa koe ke DNA. Ko tā osi ki ilawe si I whoki ki hono whaka sainisi. Koe mea ke ka wako koe ni DNA kau sainisi koe tā tōtonga. Mahalo ia hataha te nau toe... Te nau toe connect mai ki whata noa lo loto ange ki he DNA. Kana ia ngahi komen me he wiki ko osi ki he DNA. I he tā anō koe hi mea koe ku hao koe through the DNA. Koe hao pe ai hange koe lau koe hao pe toto mo ngahi tatau whakasino. Especially hao koe Y chromosome me hata mai ki ona foha. Ka koe mea keke koko. DNA, koe ngahi characteristics, tai mihi koe personality. Tai ai komen he weke ko osi o ku lawa ke te hae personality I he ātakai mooni au pito ia. Koe tau tāno penki mea koku, tau tāno koe ke DNA. Koe tau no fo o ku hanga hau to environment me u mea keke. Moe hange koe society, koe tau tupake ai. O ni hanga affect ho to behavior mo to personality. Ka koe DNA o koe ke toi hala me au hao he DNA. He ko hao tonu pehe tō kia kita. Alo pito Luseane, ko tui koe hulu mahu inga, ko ke se hanga o whakahoko mai, I ho hanga o kitaki mai ai whakaukau e DNA mo toto I e hao I he tau mahino whakatonga. Pea koe mea pea o ku tawhenga ki ai, he wahe koe ni, koe talanoa ki whakasainisi, pea mohono whawhewanaki pea moe mahina whakatonga, he koe umahina tatau pe, koe ke he pe, he ku whakasainisi ange, pea ku nau whika I whakaformula, pea ku nau hanga tesi, ko tau tōru ne kai kia tau mea tesi, ku tau tesi pe I he hange ko tala noa, ko ulu ngā, ko ngahi anga whai, ko tō honga, pea moe tau tala noa ki he toto. Ko tau mea sivi DNA e. Ako mahuinga o pito e tau hanga o mai ia, ko uhinga, ko poini mahuinga Luseane, na I ai pe ilo ki ai, a e tau whanga kui.
koe reo mo e tau whakaukau whatonga, pau peke alu he whoalahi, tamai ke he whoha, tamai ke he whoha ai whanofo o ahu eiki, pe ko atui, pe ko hao ki hao nia no pere. Ko pau ke whapapau i au pito ia, nei kai ko hato ki me ea ki mui, ne whapapau i pe ia, la wafe tau ki mua hange ko hotara noa. Whapapau i koe whaerei mai ai tama ko ia, koe tama totonu ai tu i hange ko whatapu. Koe whohalahi, koe whoha moa tau he, koe tu i, koe whoha pa moa whiwhine o ku me mohe o who, a noui, koe whiwhine lahi o tui takalawa, pe koe tui kanopolu, na e whakapapau e mea koe ngā, koe tui, koe ia Luseane ke whou he toto. He kai ke omi ha tama o ku tae pau, hange koe whatapu ke ai koe tui. Ka ko pau ke whapapau i ne whae, whapapau i koe whohai e tui, o ku whika e mea koe ia i he whareo e tui. Aia koe tausio ki ai, o koe ko hamea ene toki haa mo e ti enei. Ka koe mahu inga hao e ti enei, hange ko ta anoa ke umea koente tato e tānaki mai ki ai. Kono mahu inga he kunau tokoni mai ki hono to e whaka papaui. Koe nau whataungia ia koe ai sainisi, hange koe koe ta anoa ke. Ka ko whaasa te Luseane koe whanki whatata ani ko hanga o mai, koe whatata e ti enei, o si mea e pe o eki, koe ki fo i ti enei, ni wa se atu koe ni, na ke tala noa ke ai ka ke hoko atu Luseane koe ngaka o hake mamari e pe whanki whatata koe ni, mo alu pe e tatala noa mo tataki mara. Koe poini mahu inga ia siua o ake tala noa koe ki he haatui. He koe haatui, koe tau sia koe tau tolu ki he haatui. Koe sino eike haatui. Eiki me he tawhaaki ne whehuhu. Eiki me he tawhaaki. Oi tui koe ene. Aia ka pau koe alo ni tui tau pe koe ni whehuhu eiki. Mea mau i ngai koe toto koe ia, toto eiki koe ia ke oai. Hange koe ui koe he kaupitania, blue blood. Koe ke pehe ko lani pulu honau tataa. Ka koe tataa ai nuku eiki. Ai ku kehe le vai mea tau tolu tua. Tataa ai koe nuku eiki, but it's hange koe lau e kaupitania, it's blue blood. Hao pehe he haatui. Koe ilo koe ni siua hange koe tau koe ta lawe ki ai, koe ilo motu ana ilo i ki mua. Pea nau whakamaa opo ai o mea kotoa pe o whai ki he taataa pe koe toto. They knew. How did they know? O kutoki taha noa kau sainisi e tai mini ki he DNA and what comes down. Ko maratu i he na o ki lawe ki ai ki mua, kana e whai ai whakataha lahi po seminar konferis lahi. Ai ANU na tai ai. Pena ke tu koe ho pe pao tala noa, wako tau ni taha nima ki mua. Tu koe ho pe pao tala noa ki e sio koe e tonga, ki e toto, DNA, kada e taha noa blood. Nga tau taha noa blood pe mui, toto he aha koe ane ki tau taha noa ki DNA. Pe ki taha noa lewa koe pe he koe sio koe e tonga, o ku hao e mea ke he toto, hao e characteristics, hao e personality. Pea Toetu'u mai kau sainisi e niu o whakaika i mai, pea mau ki i... Kau historia. Kau historia, sorry. Pea na e whai au mau ki i tālanga ai, ho tala e koe, te ke tui pe koe ki he mea koe, na ke tupu hake whanongo ki ai, pea mahu inga e pe keke nau tala mai nau tōria, ke liliu ho tui. So what's happened now? Tā oe ne hongo full pe koe, o se konferenisi koe hokamata ke asimai mea, ke DNA. Aia koe tau sio atu koe ke tau ilo, whakatonga, mo e tala noa ai mātua, mo e tau myths, mo e hae tau mai tāno. O te mau teitei pehe o tala koe whananga pe. Pe koe tupua, pe koe hāfua. Koe ngāhi tala ni koe mei mua o ku whakatonu mai he kau sainisi e taimini. And it's true. Ilo pe mātua ai e DNA ki mua. Nau ilo uhinga, nau ilo mahu inga foha lahi, nau ilo au pito pe fo tutu wai e tau no fo, mo fonua
whakatatau ki toto. Absolutely important e mea ko ia. Toi tala mai pe kau DNA, koe kakai whiwhine, koe o whiwhine lahi, kune mau lahi taha DNA ene whae. Pea mau he whae mo ene whae. Aia koe maho inga kakai whiwhine ene wai koe hao e mitochondrial DNA. DNA e koe kakai whiwhine. Wai chromosome kakai tangata, maho inga au pito i au pito e mau DNA. Aia, tau pehe pe, o te tau siu tau pehe si koe poto o mau pe mei mamani, mei muri. Koe poto o mau e poto me tau tala tuku whakahoro. Au pito, pa kou tui au ia, ki ai. He ku te keki o siu au iha fo tala no e pehe mai, he taimini, o ku loi pe o ku haa. Maria pito he ku whae Luseane ko hao ki ai. Whae ki he tau kei. Aia ko e ilo, mo e tau kei, pia mau ai ai u poto ko ia, o ku mau pe ia hange ko tala noa i ha whaahinga whonua, mo whaahinga hanga whaafonua. Pia ko u tau kei ko ia, o ku makatu unga ia, i he e nau tau sio, mo e nau tau whetau laki mo u mea ko ia pa nau hanga rewa pe he, o ko ngahi mea eni, o ku mo oni. Aia, koe toki ke herewa, ai tau taha noa tau tau ki he ako mo sainisi. Ka koe anga ia o e mea o whetau laki mau pe mo tangata, they have come to terms with, i na o mai o whetau laki mo ia i he nau moui. Ka kou whaamu Luseane ke o toi hanga o atu ha toi ki whatata, me he whatata hako ni o e DNA, ko e ngā ke ta aula ke pene, ko e toi whatata eni, na ke tala noa whoke o wiko o si, ke alu koe ai DNA, lo au pito e la vai a takai tu te au, hiwango fulu tupu, ai lo a foi DNA e taha e tangata i e foi mamani. Iyo, so mo mea mai ke ki whatata, a DNA koe ta whaki. O ku lele 96,000 times. Ai ko hiwa mano. O ko lele ta kai ai i e fo i mamani ko ni the whole world. Lele ta kai tu o hiwa ono ai DNA, sorry, not 9,000. Tu o hiwa ono DNA ha fo i te o tahape. He fo i this is one person, Tu o hiwa ono DNA. Ai a kono stretch out koe fo i DNA koe o mo mea mai ki a he tawaki. It's a very, very long string. He ku takai tu o hiwa ano i he fo i mamani ko tau tau e taimini. Aia koe mea whakahawho pe ia in itself. Ai mea koe DNA. Pea ka pau te tau whakaukau ke DNA. Koe tohi DNA maho inga taha. I he taimini mahau ke tau tōtonga koe tohi tapu. Koe tohi tapu tala no DNA from the beginning to the end. And Jacob beget Isaac and da. Koe DNA here, that's DNA. So aia koe tau sio koe ki he tohi tapu. Koe fu toi DNA ia ke te sio ke mo lau e tohi tapu. Mo toi lau me ke mo ilo e ut ngahi DNA o tāno ke he tohi tapu. Koe mu sio koe ki he ngahi siasi u nau. Mau inga ka nā tole mea koe ni DNA. Au pito tau mi mua koe siasi o mamonga. Koe taule mea ni whi nau tauhi ai ngahi i mamani katoa, ngā kakai o mamani ho nau whakatuku whakaholo. Ai koe te kolai kakai ko o nau ko whi kumi ki o nau tuku whakaholo. O nau o ngau e ake whenga ke nau hu o ngau e ake lei kōti koe ni ai e kau mamonga. He koe te tala no koe ki e kala kakai koe ni he seas koe ni. O mahu inga ka nau tōru, pa whakahu ho nau ngahi whamiri. Ki he lei kōti koe ni a seas koe ni o tauhi ma o au pito i pau top tap ka nau tōru. Ai au kia pe ngahi whatahaanga. Koe tau sio ke ngahi, koe kau Muslim, o nau tau i DNA, e nau Koran. Tau hi o ase DNA e nau tau mei mua, tui ko Solomone, mau inga ka nau tō koe kau sio. Very important ka nau tō le DNA. Tau hi he nau ngahi tohi, mei mua, he.
ai o nau taha no koe ko nau tore koe ko fuafua tau hi DNA. Who knows? Ka koe DNA o mahu ingai I he ngahi cultures motua, civilizing motua o mamani. Koe toki MALO ko ake kau sainisi o whekumi. Whai whekumi ke maulele ngai tā noa. Whakasainisi koe ke prove ake ngai tā noa ko hao me uwhitu keke o mamani. Maho inga pito ia Luseane ho tānaki mai ko ia. Ko tānaki mai ki he tohi o hoko. Whakaukau pia koe. Hange ko whakarea. Ko tohi o hoko. Koe fuafua tohi DNA ia mamani. Koe fuafua tohi DNA ia tohi tapu. Pia mo ngahi matakari ki he o au mai ka tau tolu. O kui ai e tau tala ho hoko. A ki tau tolu. Pia kono whamahina mai he koe ho hoko makatuunga he haa. Koe ho hoko makatuunga he toto. Koe toto makatuunga he haa. Matuunga he DNA I he tau tala noa he ahoni. Pia koe mea iau ne whapapaui. A e te kau ki ha laine o a whaahinga pe ko ha laine toto. Ka maurewa te CDTNA. Taka ke aski taia he laine o e te tamai, pe koe laine e te whae. Tala mai rewa he DNA, pa kusai o mea lai pe he o hoko, o kua hoko Luseane lahi mamane CBDNA, o a o mai ki ngahi laine tonga. Ka paureo koe ke te asi I he laine e te tamai I he DNA, pe koe te whae. Paurewa ke te ikai ko pau ke te aspe fo kita laine e te whae, ka koe te tamai isa. Ko paurewa ke toi whai rewa ai sio ki ai, he as mai rewa ai ulaine ia o e te tamai to tonu I e te DNA, kai ke as mai ai ulaine ia e te tamai. Pako si hoko, pako maari Lahi au pita ni hoko. Lahi au pita Luseane. Luseane ka te u whafoki atu, ka te u hanga o hake, ai whātātā, ka pau ke whemau ke tā hoko atu ki he mine upload, ki hono to ki I hulu I mai. Io, maha pe siwa, ho ik me kainga me mai ke tau, maha koe whakaosi pe tā anau ke DNA, e tue lava pio o tau hanga o tue device a muiangi, tue whakawhi maha taha me kau sainisi me kau whakatotolo ke DNA ki hao tue whaihani hulu ke mea maho inga o pita koe ni. Tau hoko atueni ke mind upload, mea koe na whaikia tau nohe wiki ko osi, ke ngau e kau sainisi, ke lava o subtract, pe kono deduct, pe kono ave ngahi information me ha foi atamai, pe koha brain, o hataha, pe koe foi uto, o ave o tānaki, ki ha foi computer. Tānaki tō pe tō katoa information, o ave ringa tuku ki ai. Ko I ngā koe nau sio e lawa I o whakahoko I kia meta, hangi e koha ki robot, ka pai peki e toko tākoe koe ātu katoa o ai ka ki robot, mana tui katoa I ki robot e mea katoa ne hoko ke life, ai toko tākoe ia. Hangi e pe koe no āta mea, me hoko foi utopi koe ata mai, o ave ki a tānaki a download, tau ilo katoa download, whanki tā ke tau Facebook, download me tau ata mai, koe whengen kau sainisi. Aia koe whengen ke tu ke future, koe ahoni ka koe, e wawe mai pe. Aia koe tau ngawe ke download the information lava ke download te mea katoa me he uto me tangata. Katoa. Katoa ke ki fo I disk, pe koe ki fo USB, pe koe hea me download ki ai. O tau I ai. Tau I pe ai for whenever they want to, To'u mai information ko iao pe he si, ko hea mena sio ki ai sione he ka hiwa ni maono, pe ko hai. Ko mea whakarilifu e ni ka hai ngai. Ka koe toe e ni Luseane, whawawa whakaukau pe moe foi whekumi, koe toe pe lawa o whakahoko, ai foi whakaloku fua o e atamai, ai unau whangafoko ngā o ake fui rea koe conscious.
koe whaireo na ngā aki koe ai consciousness. Koe consciousness, pe koe conscience, o ku pehe, koe conscience, pe koe consciousness, o ku pehe Luseane, pe te naulava puke, he taimi e transfer ai foi uto me he sino ki a whahinga mea. Pe ke lava mo ui e a hange koe ne whaifatongi a function koe i a ki tautolu. Pea mono o se hanga ai tau. He una ui foki siua koe WBE pe koe whole brain emulation. Aia koe fo i kakato i e atamai, hono ngahi bits and pieces, hono ngahi konga, hono ngahi function, o nau pehe te nau lava o upload, he? Pako hange ko tā noa, koe i tau leo tau pe koe hae me tau ilo pe koe me e whakasainisi, o kuia pe na ngata anga. O ke hana ngata anga. Koe me ia koe ki he nature mo me au, koe ke hana ngata anga because it's there. Ko tau tolu tangata, o ke hana tau ngata anga. Ai e iai pe ngata anga me a koe ni koe mind upload. He reki tau sa tuto te nalawa ai e me a katoa ai e u processes mo ngahi mea mo ngahi transformation o ku heke, o ku hoko i he fo i loto brain itself. He koe tau sia tu koe fuu, koe brain, koe part of our body o whakaili fia e ngahi mea ni lawa whai. Koe control center ai mi o tau sino. Aia koe tau sia tu ka pa te nau lava, maho te nau lava peha ngahi konga o upload, pe download, koe ke tau ilu, a mea te nau au ki ai. Ka hu nau ngā oe ki ai. Pea koe in itself, koe fu mea whaka, it's an amazing thing, ke lava o whai e mea koe ni. Ka koe tau sia atu pēni, koe na hoko atu pēni mea koe ke hangi koe cloning a human. He kei tū koe whainga e ka tangata ke ne whaingai, ke ne clone pe te ne whakatupu hato e tangata e taha. Hono tatau. Hono tatau. Koe whakatupu ia, koe mea ia o whainga lahi ki ai. Talo mea ane whea kau sainisi, mo e kau poto o mamani. Ko whakaukaru sene ke tā noa kon ke mind upload, pe ko hono whakahake ai ata mai. Pe koe fwoi uto. Nga ui whaki koe mea kumari ai ko whilawe ke nga ui whaki koe mind. Aia koe tau ui whakatonga whaki koe ata mai. Ka koe mea koe o ku nauhanga o aia koe hako koe ku whakailu sen. Koe mea koe ke nau pehe ai brain ai whoi uto. He koe whoi uto o ku taaki. Aia ku nau pehe. Mahalo e. Malawa pe ke mo ui pe ai fo I uto I ano taaki ki tua. Ka koe hinga fo koe mind fo ki koe mea ia kou whakataha ai consciousness. Koe hinga ia kou ku ai koe mind. Iyo. He koe mind whakamatu koe thinking and all those functions in the mind. Koe brain is the physical. Iyo, koe mea ia kou. Ia ko mea ko whatakanga ki ai. Koe upload, koe niu upload from a living brain. Ia, koe foi brain whako ango ngā ue ai mai, hange pe koe tau rea koe ata mai. That's right. It's the working entity. Ia, the brain is the physical thing, hange koe tau body. Ka koe tau function is different, so aia koe, this is the function, the brain function. Koe function koe brain, this is what they're trying to work. Ke upload pe mo, download pe mo, hafo no transfer ki ha fo I data keeping thing. Ka koe tau se atu koe fuu ngā ue lahi au pitoni. But people do it. Koe whenga ia e tangata ke ne ilo I mea kātoa kau ke whakatupu he kai peke tuku ia. They will keep going, they will emulate the nau whakatata. He keke tuku e nau whenga nau tu ke nau iloi. How on earth do you make another human? Koe alu koe race, koe race e koe a mamani. Kau sainisi koe ni ke he human, ke body mo e awha. Koe kau biology sen koe nau whenga heni.
ke nau whakotu ha tangata pe lava ke ave ai whakakau mo e functional brain download ia ke ki disk e taha pe koa ki storage thing e taha Ko ki ro. Ko mea ko mare ia e tawhake taha sen. He ku matunga whake ia ai fo I uto pe mo e fo I mind pe ko e brain mo mind pe ko uto mo ata mai. O kuma katunga ene mo ui mo ene function ko ene pipiki ki he ukonga o sino. O koe ke function pe ia te ia. Ka koe fo I ngā ue koe ni, koe nau hanga o whenga I mo e nau tui, te nau lava koe to o, pe e lava o ngā ue pe fo I utoi tua without the natural, the human body, kai ngā ue ia mo e sino whaka computer. Aia koe o ate fo I uto, mo fo I ata mai, ke ngā ue ia I he computer. Pa koe fo I mea e kōku asma e kōku whainga taha koe kia te au I he kumakai. Absolutely, absolutely. I'll be to see he tau iloi. Koe function our brain with blood, with a living body, to support it. Ke lava o lele e function. Koe ne mati ko tau brain, koe tau mate, koe ki toi function ho tau any other part of our body. Ai o mo oni au bito tāno koe, so that's why, obviously, nau hanga langa, ai computer, o hangi e pe koe hasino tangata, pea nau hanga o emulate, koe me eno koe whakatātā, koe whakatātā I lele ai sino, koe whakatātā I lele ai toto. O aia o whakahohe computer programming. O whainga taa ke o lawe au ia o understand totally a koe ke o atamai o koe ke o atamai whakasainisi. Ia he koe tau. Mea koe ni o ku ai lewa computer ke ne emulate pe ne whakatātā e sino. Whakahua tu ki ai ki ai mea koe ni koe mind o hataha. And hopefully mahalo koe tau sio hangi koe tau noa sio. Koe whakahua pe ko o lele pe hange pe ha lele ha sino ataha. Ani koe robot, Ia ka kuta o si sia whoki he robot Luseane. O kulava o process o aia memory ke me whakalele. Ka koe tau sio koe ki robot. Moanga hano sino, mo ne tala noa mai. O whakamakenikolo pe koe ke ne lawa ia mau ai foi mea koe mau koe I he tangata, I he sino tangata, I he ne sio mai. E alwe robot ia o ne hanga e whakaukau e mea lahi ai koe I he taranoa ke artificial intelligence, ke AI, he ono whakahuai. Kai peke ne lava e ia ke o mai ai fo I tatau. Io, e sio hange koe tatanoa. Ka koe whatongi au nau nofo ki ai, he? Hange koe talanoa o ku nau whenga. And ka pare tau sio to 20 years ago I he science. Neke ke lava whai o mea ia koe o lava he taimini, he? Koe science ia o ku move vave au pito. Mo ngahi ilo for all, mo ngahi inventions for all. Pehe keke tau lava tato pehe keke lava. Koe kutui a kuia e iai e lava ia to a certain extent. He keke nau lava o whai fua ngā o e ko he whakatupu, ke tau tonu. But they will try, but iai e, hangi ko tau sio ke mobile phone. Ko usi au tia ke ko manatu koe ke mobile phone he ngā o e ko he hiwango fulu. Hala ta ke hani ta tau mo tau mobile phone he taimini. Ne keke ha whakakau he taimi ko ia. Ko matu e mau whakafu mobile ngā o e siwa mana pe ona lai. Ta e pegi ta taha pungi a ke mobile phone. He taimi ko ia. Koe taimini. Se ange a koe ke sisi e whangi I mobile phone koe. Ka koe kuhinga a kuia. Koe sainisi o koe ke tō maa uia. Science doesn't stop, it stays still. It keeps moving. New knowledge, you know, investigation. A koe okay, mahini ki aisi o. Koe wheku mi pehe aho ke aho e nau mo ui pehe. Ia ku asma whoka nau whenga ke whakahu ai u nau pe koe u to'onga. I he u whakaukau whakateknolosia o tangata ki he robot. Ke lawa hua tu koe fo I atamai ke ai pe koe fo I uto
o kulawa ngā awe, ai koe fo I mea whainga ta au pito. Pa koe toe ni pe lawa mo ui e fo I uto, ai fo I ata mai, koe toe whehu ia. Well, I'm not a scientist. We'll leave that up to science. Te tau tuko e ai whehu I koe e palofesa ke kau sainisi. Koe ngā e whehu I pe uwhai he māmani he. Ka taksio ke tau ki hokot mo ke Cryonics e ko me o se tau taimi. Koe toe mea, koe toe tala noa e nia ke anga lele a māmani mo e anga sio ai tangata ki ai. Koe Cryonics, kono koe process ia koe ku ave sina tangata whakatolonga. Totongi e ia, e osi ene pekia, ke ave hono sino o whakatolonga. Pe kono sino kakato, pe kono foi ulupe, ka koe either that, koe foi ulupe koe sino kakato, totongi he toko taha koe ni, ke ave o whakatolonga ki a ta ui e lau senturi. Apparently, koe tala noe Cryonics te nau lava whakatolonga, ai tangata I e ngahi senturi. Koe uhinga e nau whenga ke whakatolonga nau sino. Koe nau pehe katoe ka awe sainisi ki a taimi he ka au, te nau lava o whakamuui mai tangata, pe toi hoko te muui e tangata ko ia, koe me e kou whaia e me koe Cryonics. Ke nau toi muui mai I he ka hau, ke toi whakamuui mai nau tau ke hoko te nau muui. He koe kusio ke mea koe ni o ko whiu he whenga I hoku ki ata mai, ke u mahi noi ai kakai koe ni e nau mea ko nau whie mau. E koe ku lau atu koe ai whakamatala koe kau sainisi ki anga koe hono ai e Cryonics. Pe kono whakatolonga e kakai. O ku whangai whakatapu, o ku pau ke vili e brain, he? They have to drill the brain ke whakahu ki ai whaito o koe ni, ai whakatolonga. Vili e ai hui, koe ke toi ha whaitu e tangata hono drill, mono insert ki ai e mea koe, ke whakatolonga ke ai kakai koe ni. And at the end of the day, ka pau te tau whakaukawa, ko to ata mai, ko pau ke hange koe tala no koe ke mai napo. Ko pau ke kakato e ata mai. Ko hono drill e brain ke whakahua kai whaito o tano mai kau sainisi lai. O nau damage a cell, me cell katoa o e fwoi brain he nau drill ko ia o whakahau katu. Pe o ka pau e a o kia taimi e tue lava o whakamuui mai kakai koe ni, he nau totongi nau pa angalahi whakamuui mai nau tō. Mahalo te nau si ata mai vai peke lava nau brain o nau tōro function, peke lava nau tō rea o tō muui mai. Ko pau ke muui o tau brain ke tau muui. A ia ko hange koe ha kai ke ko au pe e mo e ko, it's just my personal edition ke mea koe ni. O koe ke o sia te oika papu o se te muui he mama koe ni, pea te nawhanawha pe ai o tari ke mama hana hoko, o ka pau te tau au ki ai. Koe whenga ia koe ke te toi whoki mai ki mama ni, whatever for. Ka pau te toi moui, o whapeke te toi moui he vani piko ha toi wheitu wangi. O pete te toi moui ki te mamani because he koe koe mamani e te ilo I pete te mahini ki ai. Ka koe Cryonics e. Koe tala noa lahi mo whepo tala noa aki lahi mo talanga lahi. I he mea koe ni koe Cryonics. Ia ngahi whamili o nau nau tolo o whakailo. Ko nau kainga koe ko pekia. Pe koe, he ku nau seo nau to whoktompi o mai pa anga ko ia o tuwhai whamili. O e awe pa anga ko ia, he koe whoi pa anga whoko ia, o koe kini hangi atu e awe ki ata. Awe peo tuke panke koe ni una hanga to tongi ka kai he Cryonics. Ke hoko atu pe koe to whakatolonga a nau tolo. Mahalo koe whanua pe ua e mamani o tapua e Cryonics e siwa. Ai ko whalanseia mo mako British Columbia I Kanata. O ku tapua e whakatolonga mo ui koe ni e kakai koe Cryonics. Ai ko whanua pe na mama. Ko Australian o klotonga langa ho tau fu Cryonics Center. Sangi ako. Ai koe mea ko whetana kia tu se angehe koe tatala noa koe ni koe u whakaukau koe fuo, koe whakaukau tatau pe ia ka aku kehe ai anga ai a hono whonga,
He nai ai pe u whakaukau pe he u tala motua mo lotu motua ki foki mai ke toi tupu pe toi foki mai tangata he hange ko tau tānoa ki tala noa koe ke sisu koe tala noa maari e ia ai me toi tupu o toi foki mai he pia koe ngahi lotu koe hange koe puta mo me au nau tui foki o ko malama ke tau toi foki mai ke tau toi tupu mai ka koe foki mai a lau maari e o hu mai a ia whainga sino ka koe mea kone kau sainisi fe mahi kai sainisi a ke toi mo ui mai pe koe hai whainga whaunga kone Cryonics moi mine upload ku tau si tānoa ku ke hanga o hulu ilahi mai ka koe nau whamona tō ke foki mai koe kātoa pe koe konga lahi ke foki mai aia koe usato ea maari e ange ai tui whalotu ia Luseane kata koe foki mai koe a sisu ia me whaawhi pe ia whainga whakaukau koe ia nei toi tuu mai a koe toi tuu lau maari e kone foki mai ne kai ke toi foki mai a koe sino i tangata ka nei toi tuu ia me pe ki a koe lau maari ai au ku ka inga e mo whainga whakaukau koe o u lotu motu a ke tau toi foki mai whainga e lotu e ni una o pehe te tau foki mai i he monu manu na e tau mea pehe e tau toi tonga na pehe e tau lotu motu a pehe malama ke foki mai ai lau maari e ho e ki i ha monu manu ko mea kou tau lotu ai ki he feke, haere feke, ko haere feke o te kiu, ko moko i kuwalu, haere feke i kuwalu moia, moko i kuwalu mawhanga. Ko whahinga tui na e foki mai ai lau maari e o e ho eiki. Ko ki sio ko whana mawha ko iau no fue lau maari. Ko eni, oku ange ko ki he ko sainisi ki he foi mea o ku whawhehui pe hoko koa pe kai nau ngā hau e nā tō ki ai Luseane. Ko ianga pe whoki a tamai whakasainisi e siua he, ai o ke mahi no ki ai. Ko a tamai hataha o ku whie whekumi. E whekumi pe ia ki he mea koe o ku manako ai. Ai a koe toko taha sainisi e whekumi ta ai tuku pe ia ke sainisi. Ko historian e whikumi ta e tuku pe ia ke historia. O pehe pe mahale ata mai e tangata. Pea koe tau sio koe ke lava ngā oe koe e ata mai tangata. Koe me e ko whia maa e kau sainisi ke nau lava o toi reproduce, he? Toi whakahu mai. Koe tānau koe ke DNA mo e hāfua e o mea koe ia. Koe tānau koe au tānoa i pehe whunua kotoa i māmani, he? DNA story a mamani e kai peke tuku. Ko whe ura ki DNA. O kei tāno e pe ura DNA ia ko DNA tangata. Ar whakatahe mo tāno e tuhi tapu. First there was Adam, eh? Tō ki huma iwi ki mui. Pe ko tāno koe ai tuhi tapu o pehe. Tuhi hau e tāno e DNA o pehe pe moi, eh? Koe oldest DNA, koe male DNA. Ai e te tau pehepe, o te tau, ko tau tōkoko ki tau tūke toi tapu, o te tau pehe tau uhala mea koe peha. You have to just be open ke awe na ia mea moonia e koe tohi e kau Muslim, koe tohi e kau Siu, koe tohi e kau Puta, koe ngai tala no, koe ni koe ngai tala no motua. Koe tala no e tau whangakui, koe ngai tala no na o mai mei mua, me kakaina e poto. Pe nau whaenga he tāno koe, koe nau sio ke mea, hoko i nā tūlanga. Ai koe tau sio atu toki o me ka o sainisi, pai kei ke tuku e nau ngā oe, he koe nau lava e pēr fwoi mea, pa koe nau hoko at ki fwoi mea. Hoko at ki fwoi mea. Ai koe tau noko pe o sio pe mo mali e ia mo oho vale he ngahi mea koe ko lava he science o whai he ahoni. Ka ke tau ilo i pēr na hange koe tala no koe ke ngahi. Nā mea koe ne lau he kakai ki mua, he? Tau tānoa mai ni he kakai koe me Renaissance period, whakatu fōou i mamani. Me ina nau lava nau tōku ke lava he kau aha ki temple kau ensini he tai uni, he? Ai te tau lava lewa sio, mālo na e potoange kakai ki mua. Potoange tau whakakui e tau he nau whai he ngā he tau anō, o mai ka tau tō he tai mini ke tau hoko ki mai. So, o te tau sura tō ka mea tau si, ko tā noa nei ke ko
olo kuonga tā noi koe nā koe tā noi nake mea ko fu motua. No. Koe ki pehe koe motua ape, koe best and permanent here of society. Ha mea ko tolonga mai, o mai ke taimi. Alo. Iyo, ko tui Luseane ka hao ki he whaasinga e ta POLOKALAMA. Pia koe ngai mea koe ni honge koe ko ho tala noa. Koe ngahi tala noa ke tokoni pe ki he tau whakaukau. Mo e tau mama whakae luku fua ke umea Hoko. Pia o koe ke pehe ka mea e ke tau oia we. O te tau tala noa ke umea koe. Hange koe ko ho whamatala Luseane. Ka koutui koe laian koe e tau ki whaawate ki matapā koe o sio atu ki ai. Whaawatu ki he e tokoni mai re waia ki he anga e tau no fomo e tau mo ui. Mo e tau whakaukau koe mea koe oku tau mua ki ai o POLOKALAMA e lo au. Kono wahe atu ai ngahi mea pe tau osi ilo ki ai. Kono wahe atu ai ngahi mea mata pe mahalo pe o te kai ke tau ilo ki ai e toko lahi a ki tau tolu. Ka e toko nia ki e tau mo ui whaka api, mo ui whaka sesi, mo ui whaka whonua, o au ke tau mo ui whaka politiki o lahi api te ngahi manako ki he tala noa o politiki e. Ka te u whanau whafoki atu e Luseane, ka pau te a mea ke whamāpopo mo ke tānaki mai, pia whaos, pia tō whaos e toi pia e ta POLOKALAMA MALO. Mahalo pia koe ki toi hafu me e ki toi tānaki atu e siwa ki tala no koe he pungpungini. Ko tala no pēni koe lawe si atu pe mo ke ilo si ke ngahi mea koe nuk whea ke tā noa. O koe ke whaata tā noa koe hunga koe ilo kātoa i kai. Koe ke ha ilo kātoa. Koe kamata pēni ki whaata noa. Ke mō mea ai pia ke mō whaiata tā noa pe hoko atu ai tā noa. Mea lele hoko atu tā noa. Hangi pika po tā noa e mātua. Tangu te mātua a po tā noa e osi houa. He koe tā noa e hoko atu pe. Tāra o tā tau pe mo tā noa e whangakui. Hoko mau pe o hau mai pe o hau mai pe ki ahon. He utau ke whanongo pe ki tā noa e kakai. Nau whanongo e tā noa e kukui mo mea. Na ni tā noa e he ne kei si i. Na e hoko e mea koe. Pe na e hoko e mea koe. Koe anga koe no tātāna ki tau historia koe ngai tala noa. Pe oku i kai koe myths pe koha. Tuku tā noa koe nahe koe maha koe whangi whananga. Koe whananga koe mea maho inga koe tala noa. Koe tala noa mei mua. Aia koe tau sionga koe DNA e hoko te tā noa ki ai. Pe hoko te ngā e tau sainisi. Mo nau whekumi. He ko ia o tala noa kuliliu. Koe liliu pe ngai family. Ka kuliliu he migration a mamani. Fe aro aka mamani ko hanga DNA o whakatonu. Pea whakahala ia te tānoa ni i. It's exciting. Whakawhiawhia o pito te sio ke hao mai e whakatotolo DNA o a magoe ka tautore Pasifiki. Te taulawa lewa sio ke ngai halanga. Whalau hola e kakai, mo oni e talanoa, mo whakahoko atu, mo whakalahi ate ngai talanoa. DNA ia. Mine upload, ko tatau pe, ko whengai pe ke. Whakatatau ke whakatupo tautore tangata, e whunga au e ko ia. Ko e ao mai koe ni pe tau talanoa ke Cryonics. Ko e anga pe ia tangata mo ne fie ma'u. E ko kusia koe ke Cryonics, it's about men. Men and what he wants. Koe me ea ke sio ke whaka community pe whaka whaamili i kai. Ko foi totally ko fie ma'o pe a tangata ke toi mo ui mai a mui yange. Ngau e aklewe ne paanga ke toi whaka mo ui mai a ia a mui yange. Kai ke. Ko e osi pe ko e puki i lawea te pe pongpongi ni, maha tā koe ni. Whamalo a pito mo mea mai. Mo mea o whalahe ka te moto kotoa. Mahalo a pito Luseane ko whamalo atu. I he lawa le rei ho tataki mai a e tau POLOKALAMA, pia mai ngai whakatotolo ke whai e ta whaaki koe ni, o ku whawhiawhia a pito, pia ko whamalo atu ka ti motolo mo mea mai, motolo te mo mea mai ke POLOKALAMA ni he kahau, atu e mao whamui ma whakatawange pe e tokoni atu e POLOKALAMA OKOOKO alo au ki he ngahi whatongia,